hu nyamensa na wate ho asem no ebeba beda wabra boso me pacho ntena fie bo modin ase oni ebeba bedi ahyiamu na ne nyamedifo ahyiamu namnim se wabra bo enye saa biuda nyame hira bebre amen. Amen. Mishra se na nwumre so waya so tie yen bebia wotie free biara no fire number no 0531177028 asofo wa chira sesie wo fra wo bom paya ma dane da ye ma asofo gina chira ye share program na sia no master te e fa course e bom paya ma nyame ma na minimu se onyame ama adansidie adoso yesre nyankopon so be ya dom kra na wiki bi wo ha ye ba ye be fa ya dansidie ni bebre because one ya edi adanse no doso ye be ma kwan ama bi mo afre ye be kwan ama bi mo recordo ye no so mo de aba na mi wogidie se onyame oye ne makese bi wo SOMPA FM eti ebrenedro last week in last 2 weeks in we are talking about the hand of the Lord. The hand of the Lord. Kasafa unyamensa ho nenemi kasafa unyamensa emane botaye ejina. Hallelujah. Amen. So unyamensa to unyamemma so a emane botaye ejina. Hu se unyamensa eye niema kese bebre. Unyamensa ema onipa kontem. Unyamensa release favor. Unyamensa release protection. Die unyamensa dan so no unyame banbo edan so. Jesus. Hallelujah. Amen. Ntina mi wo gidie na anwumre se unyame banbo beto so. Amen. He said die unyamensa dan so no unyame banbo so dan so. Enti da bia mema remfi se eye nipa mienu na da bia wo wabrabo mo. Wona eba se wo beye enhirama wabrabo na wapeja wabrabo ene wona eba wabrabo mo se obebo wo fom ebla Samuel ehwie nwo egu David so ama David abaye ohene kese no na Delilah nso ebo Samson fom mesre Awurade ama wo se Awurade ma wona ebe peja wabrabo Jesus no so nche wona ebebo wo fom amen ewo Yesu de amen se ebra Samuel ehwie nwo egu David so na David asori abaye ohene kese no na Delilah nso ebo Samson fom abrabo we mu da bia ne da mema remfi asemi amaka chewe nipa mienu na wo wabrabo wona e ba se wo be ye nhira na wapeja wabrabo ene wona e ba se obebo wabrabo fom no mamba ma wabrabo aye basa ene nti ebra onyame nam Samuel so e peja David no na Delilah nso ebo Samson fom Awurade mu aye na wo mu ye Jesus. Na obibia la obaye so bebo ye mfom nyamensa enkuntia no amen na nyamensa aboafo bepeja ya lapo Jesus na nwumle mi wogidie se etebia emfo ne de ya soma wa bla bofom onye Jesus amen onyame botaya ejina se onyame sa beto onipa so a onyame botaya ejina ma sa nipa kro amen se onyame sa to onipa bi abra so a onyame botaya ejina ma sa nipa kro no mama yankan baby wo Proverbs chapter 19 verse 21 o say there are many devices in the heart of men nevertheless the counsel of the Lord that shall stand adwini pii oni nipa kumam nanso ade agina tu o se na adwini pii woni pa kumam nanso onyame agina tu ene begina enwumre be bompa se onyame agina tu enyama wabra amen ewo Yesu dem amen adofo no mo ye wo adwini bebra ye fa ye wo niema yesusuo senke ye beye nanso onyame se onyame agina tu ena ebegina e kire se afi ko na wieye obi wo adwini senke obeye dwumadie bi obetu anamon bi hwe afi ne ko ye hye afi na se a bonsi ye hye niema afi we minyame ware afi we minyanka metu kwan afi we minyanka me yese but o se adwini bebre ne woni pa kumam nanso onyame agina tu ena gina say dia me fa ene dia matamfo so odwene fa me ho no dia ina ta gina onyame agina tu ne gina enti na me ba be ka kire wo se onyame nsa da wo so a name of Jesus fa ho enti no onyame ka kire Jeremiah say Jeremiah ebra
woyɛ mogyato ada wo na yam no na menimu na mayiw na mafrɛ wo sɛ medifo hallelujah listen yɛde botaeɛ bi baa wiase yɛde botaeɛ bi baa wiase a saa botaeɛ na yɛde baeɛ no yɛamɛfa no asase so hallelujah onyame de yɛ ba asase so ma ne botaeɛ hallelujah onyame botaeɛ ne gyina na wɔn na nyame nsa da wɔn so no onyame botaeɛ gyina ma wɔn hallelujah nti no ɔse ɛyɛ onyame agyina tuo mom ne bɛgyina ɛkyerɛ sɛ ɔtamfo wɔ agyinatuo yatamfo wɔ agyinatuo nipa agyinatuo bebree wɔ nipa akoma mu a ɛkotie nipa ɛno nti na agyinatuo bebree ne wɔ nipa akoma mu nanso onyame deɛ ne gyina ɛsan so kyerɛ sɛ mene mmienu yɛ wɔ adwene a yɛafa ne anamɔ a ɛpɛ sɛ yɛtuo but ebi wɔ hɔ a saa anamɔ no bible se ɛkwan bi tene wɔ nipa ani so nanso na wieyɛ ɛyɛ owu akwan ɛkyerɛ sɛ yɛ mu bebree wɔ hɔ a yɛtumi susu sɛ ɛkyena yɛbɛnante wɔ kwan wei so adeɛ kye yɛbɛnante wɔ kwan wei so but ɛnam sɛ onyame ni tirimu pɔ ɛma yɛn ɛyɛ sononko na nka yɛn nante yɛ deɛ ne so a nkade wɔ haw bɛba nti no bo sɛ no onyame yɛ deɛ ne si nkyɛn na wama na gyina tu ayɛ dɛn gyina ma yɛn hallelujah amen ɛnna onyame nsa bi mmra wo so Jesus na yɛntie nyame de wo ba sa name of Jesus onyame ma ne mmra mu sa amen hallelujah amen hwɛ botaye a yɛyɛ aluplane no ɛnyɛ aluplane no na kyerɛ baabi a ɛpɛ sɛ ɛkɔ ɛnyɛ aluplane na kyerɛ ne destination ɛyɛ pilot na wɔtwe aluplane no ɔna kyerɛ baabi a obɛtumi de aluplane na tu kwan akɔyɛ dɛn akɔduro aluplane deɛ yɛ ne sɛ entuo but baabi a ɛbɛkɔ akɔtu akɔsie no ɛnyɛ ne pɛ na ɔde tu kɔsi hɔ ne mmom pilot na wɔtwe aluplane no ɔna kyerɛ sɛ mede aluplane free ɛnkran akɔ London hallelujah mepɛ sɛ kase onyame de ye ba wiase ma botaye but tie me baabi a yebeduru eni baabi a yebekɔ no eturo bi wo a eya ne ne yempemu eya ne wo nyankopɔn epemu eni ti so onipa ede ne ho ma awurade ye na nyame botaye start se ebe mu mana onyame de ne koduru ne right destination baabi esen koduru wa brabom onyame de ne duru ho na nano nwumle mi ba ha be ka kire obi se onyame agina tu enyina ma amen botaye nti onyame de oba wiase onyankopɔn ma ne mremu amen amino amen yakase botaye ni adekoro nti a yeye bibi ade bia yeye wo wiase no e wo ne botaye na mesere awurade ama wo se awurade mo ne hunu botaye nti a ba wiase na se wo hunu botaye nti a ba wiase a abrabo mu akonto no eya na ye mrema wo eya na wo mpre wo ho enna wo nsamfa wo nso ho ntutu obi efisa wa bete wo botaye nti a wo ba wiase ase hallelujah microphone ye wo menim ye se me de be kasa ba ni party se microphone yi se wonye sa botaye no na se obekwa kobobo a obobo a enye yie adofo num sa obeti botaye ntie nyame de oba wiase ase a eye ma wa home eye ma wa sumdue eye ma wo kontem mesire awurade wo mie wani Jesus ne dai ko hunu botaye ntie nyame de oba wiase yesu de mo anutina me ba beka cho se the counsel of the Lord shall stand amen nyame agina to obegina amen na nanwumle wo bi tie mia onyame agina to Jesus onyame botaye ma wa Jesus, amen, amen, amen. Not the following about the purpose of God. Number one, the purpose of the Lord will always stand the test of time. Onyame trimu po, any onyame botaye, debia neda, ejina wo brebiem. It will stand the test of time. The test of time. Kasa brofon the test of time. Ye pese kase onyame ne botaye wo woma ye no. Ejina wo ehuhuro bremu. Ejina wo awobremu ejina wo ohia bremu ejina wo sidie bremu ejina ewo osun bremu ya pese kase se onyame kase obeye bibia na sa botaye no obi ntime nse sa botaye na onyame kase obeye no na nwumle me ba be ka kire obi se onyame kase obeye bibi wo abrabo it will stand the test of time amen yesu die amen botaye odo ba wiase onyame botaye a odo kopie busuanim no ebebem amen
na obi tie me a ye mu bebre wo wa eto bi obi timi ka se nka ye wo metu abusua foforo bi mu a onyame nim botaye nti onko pie se abusua ni mo, and that purpose will stand the test of time. When we talk about the test of time, ye pese e ka se obi tie me a onyame wo botaye bi se ekina wo na be the next millionaire wo. Amen. It will stand the test of time. Me patoti de me kana so ebra onyame eye na adwene se obi bie Mary a wotwa mu na o de Yesu afa a friends of Babru Mary Swabano. This prophecy and this purpose of God for Jesus Christ is stand the test of time. What did they make and I say? Jesus, you won no, and you won no ye Jesus. A briar won Bible say, or the 30 years and son was said, Nijumedia say, me would GD say, Satam no. Nenkofo bebre kase enti weni nyame ba no weni nyame ba no fi say Yesu ni papa ye carpenter ni no ni wogidie se no di Joseph ni papa echi esuasua ni papa enti onyame ba no na ye hu hwe mfiri no ho no enti onyame ba ya ye hye ne hu nkomi na ye hu bibi mfiri no nanso na nyame botaye ode wo ma Yesu no na ye se bem enti ebra ye bewu Yesu no Bible say hello the tea no okache ne ho say hwan ni ohene foforo ye bewu no na Bible say hello the yanadwene say obekum mofra ewo ho nyina from eda ya wo ekosi 2 years and 3 years obekum obia efi say nyansafo na beka che ne say ya wo hini bia na hini etu nyadan hallelujah amen na hello the tiasam no ofa ne te say de ya asam a ede na so na kuma mu no na obesori atia listen onyame butaya odema onipa bia ebegina amen amen. And the purpose of the Lord will always stand the test of time. When we say that, we mean that the purpose of the Lord is durable. When yami ne botaya wo woman ni pano, eche obit mean say no. Jesus. Obit mean gu ani mo. Listen, ebra na Herod aye na dwene say, obi kum mofrani na. De na wonim ni say, onipa bi ntimi nsesa onyankopon botaya. Ode ma onipa. Obi ntimi nsesa onyame botaya ode ma wo asase so enumre onyame botaya wo ma no Jesus amen obi tie me a tie me de ntie nipa bebre ya to ba ha wo abrabom ni se ye meti ase se nyame de ba ma botaye na sa botaye no ebe gina e wo brebie Jesus ebe gina wo brebie eye se botaye ni gina fi se adwene bebre ene woni patronum nanso onyame botaye ne gina eniti na sa wo ma wo kwan a onyame de obama botaye ebra wo ko wani no na wo na manso hwani mu no na wo na matiti ni mu no ni nyina wo na onyame botaye ni mu Jesus na men sanka biemo ebra obonefo no fu say wode wo hawaba wode amane aba no ni nyina ka onyame botaye na onyame nam so di siesie no enti obi tie me a de wo nam mu no onyame nam so di siesie ama botaye a owo ma wo a ekina wone wo wie a wo botaye ni be pie na wo be pie ti se nsroma entina de wonam mu no entimi ngu wani mu ase entimi nsai wo entimi nku no woni ma de krotia efri se wo asase so e ma botaye wo ye bibia mataye hallelujah amen wona nyame nsada won so no wo hunu nyame botaye ntem onyame bo wiase no obo bibia mabotaye obo enso mabotaye ena nyame nim botaye nti ode fish bae no wanfa fish anto asase so onyame de fish tunsuo ni mo e mabotaye ena nwumle tie me ba bibia la wonam abusua bia ye wo wutu onyame botaye wo ma awrade ma ne mrem amen amen praise botaye fufuro bia pese Jesus name onyame botaye wo ma we twimfa so amen e wo Yesu dem amen e wo Yesu dem amen ene tina bet frey sisi ya ne mo mpaye ye mu bebre wa ye nam botaye bia enye nyame ne de amaye frɛ number 0531177028 ye mo mpaye ma sisi ya wo futie wo radio no so frey sisi ya listen. The purpose of the Lord will always stand the test of time. And the purpose of the Lord does not fade away. Onyame botaye enyira. Jesus. Hallelujah. Amen. And let me bomb pie mount. Botaye tie nyame de obe. Amen. To me wo fie. And found empanyin de wo fie. And found akodi wo fie. The purpose of the Lord will always stand. Onyame botaye wo ye de bejina. Hello
God ye kumofra ni nyina nanso Yesu Kristo botaye tie de ne ba wiase no eba mu sa and na nwumle Awurade ma botaye mu na wo Yesu die mu eno ti na free na dai ko memu ho abonfia sene wa bra botie bia wo wasase su ma botaye na onyame a ode obaye no ode oba ma botaye bi eno ti na tie me kosoa ne ko wanim men san wochi pim ko wanim na de wo wanim no edoso pim ko wanim na obetimi aye pim ko wanim na ubedi sunkunim pim ko wanim na de da wanim no eye nhira eye nimonyam kese ye san wochi da fi se bibia ni wochi bi mo wanim ana obekọ fi se onyame nsa kese bi ato wabrabo so na botaye nyame do bae ebebem. Amen. Thank you. The purpose of the Lord will always stand the test of time. It will always stand the test of time. Adofono but yes say nyame botaye owo manipa no e ho mamre na ebre no so no ebre bia it will stand the test of time. Me pese me ka ahochire bremu esun bremu ene obi do obi nchen ba nyame wo botaye mawa. Hallelujah. It will stand. No Jesus. That purpose will manifest. Amen. Amen. Obi tiemia enne wadwuma wo ye will pay enu 500 Ghana cedis. The purpose of God for your life will stand. Amen. It will never fail away. Sabotage no emfeli free wa brabo mu da. If you say tiemi so onyame ye bibia hwan de betimi asesa no. Oni pebe yo. Enim na enne me pese eko bia dwemu ne se onyame wo botaye ma bibia edua no eni koko no ewo botaye se enyini a ebema ye chocolate eni koko e de ye milo no nanso ye de koko abane hye fom a etimi take 3 years etimi take 4 years abane hye fom a ewuo no enche se botaye na ira kabo sha kalabrandia kaba rebeliata abane hye fom na ewu wo fom ho na ne note na ye pe no eno nkire se botaye ntia e de aduabane hye fom no emma. Hallelujah. Amen. Se koko abane hye fom a se ubeti botaye ase a onyame di wo ba wiase ma botaye eni ti se di koko abane hye fom a koko abano eteki 3 years ansa na atimi afifi aso ebi tiki eteki 5 years but me ye di abane hye fom a eturo bi wo akoto abana abane ne asase ne timi ye pe eni ti wan we ya wutimi nyi asase no note no emfiri abane mo nanso tie me abane hye fom no enkire se botaye ntia ye de hye fom no emmemo ebe kakra no bonu se na stative ebe kakra bo se na ahodi bemo ebe kakra na eye dua kakra ebe kakra baba na ko branches are started ba ebe kakra na onu fruit no woso ebe kakra na koko no na aso no na duru bra ye betwa na botaye na bemo ebe kakra bi se na wo hye fom na na china wo be sorry botaye nyame de oba Jesus. ebe bemo Yesu. Amen. Amen. Kalabrande. Labo yaba. The purpose of the Lord will stand the test of time. And it's no bit me mensu. Men charge on a do any kind. Men found so want to obi because the nyame woman no ebebem. Amen. The nyame woman in a bebem. The nyame woman in a bebem. And I may water your mama bravo. Ebebem Yesu demo. Amen. The purpose of the Lord will always withstand the pressures of life. My God. The purpose of the Lord will always withstand the pressures of life. Hallelujah. Amen. The pressures of life can never destroy the purpose of God for your life. You would never wabrabomuno. Enti mean say onyame botaya or do be wiase. Me say kabimo. There would never wabrabomuno. Enti mean say onyame botaya or do be wiase wabrabomo. If we say or se una mojemu ameno na nam. Una ensutinimu ameno na nam. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Nemu ne nya wo nemu no. Amase ebesei onyame botaye. Nemum eba se ediye kodru onyame botaya. Woma ya brabo ene ye hyebrabo. E wo Yesu dim. Amen. 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 It will stand the pressures of life. And listen, somebody, you are listening to me. You are going through all kinds of difficulties in life. Pressure be about so. You are going to all kinds of situations in life. And you may be about so. I would say enough form. But listen, the purpose of God will always stand the pressures of life. I'm telling you, there will no now a jana will no
onyame botaye enhyew da onyame wo botaye ma Shadrach Meshach Abednego nanso tie me ebra wo hene ne bo gyanim no na omo pressure say manko to me na man sore me a mo nkwa na aka e wasase so etu atwa no ma won pressure ebo egyanim ebo mu 7 times so the Shadrach Meshach Abednego betu ogyanim no sa pressure no entimi ansesa de onyame e wo ye masa amofra na brabo sena sa asem we ebe ya asem abeda ho ama won to atoaso hunu se onyame wo botaye ma wo misi onyame wo botaye ma wo obi ani wo betimi asesa botaye onyame wo botaye ma wo Jesus Kristo di mo Nebukadnezar bi ani wa obetimi ni wa to jam ama ejana hye botaye no nanka Nebukadnezar dwen se wo de emofra ne to agyanim a wo daache won hyebre ani won botaye anyame de wo mo ba wiase no etu atwa ba listen wo jana ntimi ansai no efi se tie me se botaye wo tiri so a obi ntimi nkun ntem no obi ntimi nsai wa brabo hallelujah amen se onyame no de oba wiase e ma botaye no ese wo hwese obebo ho ban ama botaye nti odo oba wiase abemo eno nti no obi ntimi nsai wo eno nti no obi ntimi nkun ntem no efi se obi ntimi kun a ene na nyame botaye no ntimi amem na hwan so na akasa mna bamu a enye nyame na aka Jesus hallelujah amen na se die nyame ka gina de a me be ka kire obi ebrewe mu sai botaye nyame do be wiase emfa ho ne abusua ufri amen. If he said the purpose of the Lord will always stand. Always stand the precious of life. Hallelujah. Amen. And the precious of this life can never destroy the purpose of God for our life. Hallelujah. Amen. Me patch of a number ne phrases here 05311770028 nenne enne me nya adwene se obotae bebem amen nenne me be kuti ade bia le be soleti a obotae Jesus be ma ne hom ne so tia me no mie no botae enne ye twia fa so amen ne dikre se onyame botae bebem amen the purpose of God will always win ade is what you say the purpose of God will always win onyame botae o ma ende bia no ne bedi nkunim onyame botae o ma wa wutie me na hwe me TV so any radio so onyame botae eni nkunim ma wo Yesu na onyame botae nsorinti abayi do mo botae onyame botae nsorinti o wo botae Jesus botae nsorinti ayare Jesus name wutie me na me bedi krese Jesus so na nti amen botae bebem amen Yesu di amen onyame botae o ma wutie obonifo ne sewa enye ye the purpose of God will always stand the test of time hallelujah amen and my refi say the purpose of our God will always stand the test of time and the purpose of God is durable it does not fade away with time number 2 the purpose of God will always withstand the pressures of life and the pressure of life can never destroy the purpose of God. The purpose of God will always win. Will always win. Purpose of God will always win. And na ye kasafa onyame botaya ebegina. Na ya kase efi neko ye wonamu ye wo femu no. Nyame aka ene nyame asusu ama wo. Eno na emra na ngina. Amen. Amen. Jeremiah chapter 19 verse 11 na wose minim adwene kora medwene wo ho enye bone adwene enye owu adwene se mema wo awiye pa ene ani daso minim adwene koro minim botaye a mede obaaye minim de medwene wo mitirim fa wo minim botaye a menyame me wo ma wabrabo na sa me botaye ne mamu a abayi dom betimi aye dom beye bia enso mu ntimi nsai wabrabo se me botaye ne mamu a wo fie tumi ya enye ye efi se me botaye ne jinama wo nipa hallelujah amen toso miensa ne say the purpose of God will always defeat the confrontation of the enemy
The purpose of God will always defeat the confrontations of the enemy. Onyame botaye de bia kutia obonefo ni tumi ene obonefo na de bia lebe sori atia wo ena nwumle onyame botaye o Jesus. Amen. Jesus name. Amen. Se onyame wo botaye ma wo nipa onyame botaye o ma wo nipa no egu ade biara ebe sori atia wo animu ase e ma de sori atia wo bia di nkuku ka se wo Yesu di mo ade bia sori atia me efi na dai ko eni nkuku e wo Yesu di mo onyame do ba asase su ma botaye na se onyame botaye no esori a ema ade biara asori atia wo di nkuku Jesus. anything now kan Genesis Genesis chapter 37 na wo hunu Joseph asem no ho a Bible say ebra branch ne son daye na ne nnuanom okoto no na ne fie ekoto no na Joseph ka ne daye no kire ne nnuanom no hallelujah amen nnuanom tan na ne papa mpo se ne say eti abofra wo kase nti me wo papa kura no ene wo naye wo no daachi bi ebekoto enti wo nnuanom du ba ko no ene du mie no omunyina bekoto onyame botaye no hallelujah amen Bible say ebra Joseph kan we no e de o time buyer e de abufo be hye ne nnuanom akoma mu enti omo ye o madwene say ye beton no na ye hwese sa botaye no na ye hwese sa ni so ade hunu no ebebe mu ana but they no munim ni say the purpose of God will always be the confrontation of the enemy the oboni for na hye onyame botaye twifa so Jesus amen onyame wo botaye ma wa emfa oni dom ebe sole Jesus se onyame wo botaye ma wa emfa oni edom ni asrafo ebe sole tia onyame sa wo botaye ma wa bra boso no be ye bibia ye kumwa Jesus. Na onyame wo botaye ma Nelson Mandela ye de ne koto afiase enkuno touches and ye listen onyame botaye wo ma wo no ebe mu asole afrafie na Jesus efi se onyame botaye ebe gu obonefo ni tirimupo ene obonefo na kudie animu ase na bema akudie asori atia adi nkukuo ena nwumle be ka kire obi se akudie biala asori atia Jesus name nkukuo wo Yesu amen na obi tie mi a onyame de oba ha ma botaye bi se onam so be ya de kase wonam so be manipa bebre nsa ko na no wonam so be manipa bebre abrabo be sesa onyame de obi ba ma botaye na sa botaye no obonefo bia ntimi mmere na se da amen na sa botaye no ene me be ka kire obi a wotie mi na wo hwe mo TV so ni radio so say onyame botaye a wo ma no enyame na meka Proverbs say the counsel of the Lord shall stand onyame botaye na ebegina Proverbs chapter 19 verse 21 enyame na me ba ha be kan yo nemom no tie me onyame asem a etuo ntwada onyame asem a ode ma won nene se o se ni trimopo ene ne botaye a wo ma ye no eno ne begina ene ne me ba ha be ka obi se abayi dom botaye nyina amen ofi botaye nyina amen obi bia la obesori atia ne botaye nyina Jesus be ka kire o se onyame botaye no ene ma dia sori atia name of Jesus yes sorry tia Joseph nanso tie me na botaye da Joseph so and into Romans chapter 8 verse 28 say all things work together for good for them that love God and called according to his purpose and yema na wiye ma wona do nyankopon na wa frɛ no ama ne botaye hallelujah amen Jesus say botaye da wa brabo so a ade biala asori atia no ebe wiye ama Jesus debo sapa rate bebele name of Jesus amen ne botaye da wo so a ade biala asori atia no ebe wiye ama and all things will work together for your good because of the purpose of God concerning your life ade biala asori atia ayese wiye ma enti bra Joseph nnuanom asori tia Joseph no mu fu say oma brana say na ide ne Joseph listen so nyame botaye eda wo so a ye kum a enkum bra Joseph nnuanom ye oma dwene say ombe kum no my God my God omo su say ye nkum no
Rubis ye kumna ni moja beba yentis Judas ye kumna ni moja beba yentis na dia na yanya no ye de ne samnem ye yini from nemo but ayada oswa ye do samnem obepie Jesus me be ka kire obi a wo hweme na wotie wo hyebre biala name of Jesus Jesus name amen amen Jesus nyame wo botaye mawa me pacho tie me se onyame wo botaye mawa nyame botaye ma toro bia wo ho ba ni bre yes sir onyame botaye ema ani bre sore wo so yes sir na onyame wo botaye ma wo so a etoro bia ya wo fa niemem na niema na wo fam no aya wo mfam se be se o aya na ye botaye no entia efi se botaye ni bi wo ho a wa mfa sa niema ni mu a ba bia nyame pese odi oduro no wontimi nduro enti na wo nim se omo ton Joseph no na onyame botaye ana Joseph ko fam said ya be ya onyame nam Joseph so ebeje oman ani kuro na ekoma eba no onyame nam so a solve sa problem no na nyame botae wo so a eto bi wo ho a ofa neme mo enam botae kese da wo so ntia enam botae kese da wo so na neme nyina asori tia no enam se nyame de wo ba ma abusuani mu se odo beye bibi nyame de wo ba kuro ni mu so odo beye bibi enu ntina obonefo no nani abre saa no efiso nim se ojawa ade bia nyame na mo so beye no ehwo mpani nsem ebi ma wo fie da ebi ma wabusua mu da na de obonefo no so nim ni se de nyame aka no eno ne gina Jesus nene eno ne begina amen yesu de mo amen na obonefo no ye bia se obese Joseph obese no nanso the counsel of the Lord the purpose of the Lord shall stand nyame botaye ebegina Jesus enti nyame wo botaye ma onipa obi ntimi ntwa botaye no so and then you blame me be catch obi a wo hweme na wo tie me sem me ka wakoma to yam na wonam nyame botaye no me catch obi a wo tie me se waduma na wabie no obi antimi nguno obi ntimi mre wase ehun hia se obekọ be bia kwaji bibi nyame wo botaye ode ma na nyame na ode wo hye se adwuma keto na se na adwuma na ba ya adwuma kese sa wo nyame ni wo tumi se obebo ho ban na wa hye wo som nyame na o ma wa wale pa no o wo tumi ode be kura wale pa say nyame na obi akonto ma o tumi so be mo akọ nyame na obi school program o tumi so be ma unyansa ni dia wo de ko school na wie and then you bre wo nyame botaye no e bre wo abra bo so amen o yesu dimo amen oh my god the purpose of the Lord shall stand and na me be ka kire obi na nwumre say efie na wo firim no emfa no say yabosom fie emfa no say yabayi dom fie onyame botaye ne begina amen na ebraduru say a Christopher ye jai say ye di obonefo no ho adanse and na me de me fie me firim and na me de abusua me firim me na me fie me firim ebraduru say yesesa ye nkasa ye ye kase efia ye firim nye na so mo mehwe yes ebraduru say yesesa ye nkasa ye kase efia ye firim oden nanso onyame wamana ye mre na ye di enyankopon ho adanse e ma afoforo hunu say ye nyame waye bi na otumi ade nyina ye efi se ne botaye no ebegina na ye mu bebre wo a na onyame wo botaye mae nanso no obonefo no pese o say ye botaye but because of say onyame botaye gina nti eno nti na wutie mo radio yi so eno nti na wo hwe mo radio yi so se metia na me kasa e kire se onyame botaye ejina fi se bia kone nam ye ene de ekofa mu wa brabo mu a ene yesate ha ye kanyame asem no e kire se wo a wo hwe me wo a wo tie me wo so de ebeba mu sa amen onyame wo botaye ma onipa obi ntimi nse no ewiem atumfo ntimi nse onyame botaye wo ma abayido mu ntimi nse onyame botaye woni ma de krontia eni wo nsem ana nkuta wo ana watamfo nso ntimi nse botaye nyame wo ma wo efise eni wo nsem eni wo ntumi mu eye de wo ye ade no wona kire botaye nti ode ye sade ko eni nti de obo wo no wona ni botaye nti a obo wo na ode obae wono no obehwe se botaye a ode obae no ebebem ebetimi abasa atamfo be sori akwati abotaye no nanso tie me de obo no da so tie ase na de onwene wo no da so ho de a emfa wo ne de atamfo be ye sa abotaye no ebebem se di odo bae no obehwe se di nti odo ba wiase no obema waye se nyame anya ne sa na nyame watwa ntro efi se unyame hihye bibia obi ntimi ndwere ngu Jesus sabotage no emlemo na nyumre amen amen hallelujah amen the purpose of the Lord the purpose of the Lord unyame botaye hallelujah amen
the purpose of God will always outlast the enemy. My God. Jesus. So nyame wo botaye ma wa nyame botaye da bi atwifa obonefo na kode ani ne nsusu ye so. Ana nwumre tie me be ba ha be ka kire obi say botaye o nyame wo ma no ebebem. Amen. Atie me wunya nguye o. Fi say botaye tie nyame de wo ba wiase no. Wunya nyemu ba akokra. Gentie ye kum Joseph a wan kum ni say na botaye da no so. Sabotaye da wo so a me pa cho yare bi e bebo wutimi fa wo nko wo sie ye da efi se de nyame aka no ne pepe Jesus calibrandi de bo shapa rata babale name of Jesus odu be bia busu Jesus Jesus name of Jesus erade mane mra erade mane njina yesu dimo nyame botaye ntia Jesus Jesus. Amen. Amen. Jesus. Name of Jesus. Amen. 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 Your number is 05311-77028. Asofo we chire omo no bomb pa yes here. 0311-77028. Sa number na so na ubetimi asene o offering ene wa for ato so ebra me preachy obi hwem o TV so obi tie me a wa be hunu se se me nso menye accident me bahama botaye hallelujah obetimi afafo no so seed wa asem no so na wagina so aka se awurade me boa program yi se na magina ha aka se awurade ma botaye a wo mama brabo manemremo hallelujah se ne onyame suma me se me mfa han matu obi so na me kanche say you are not an accident wa maha because of say you repu ma minti buy one maha because of say papa no baby no kodaye onyame odo buy no botaye odo buy onyame odo be pie busian o botaye ti odo be pie busian mo enne wo hama botaye ne sa botaye no ebe kwatia odi obonefo no pese wo ye wo abrabo ene wo hyebre mo enne me bon pa say urade sore ma wo yesu de mo hallelujah amen obitimi ka say me de me hwa me ba wiase kwa if he say me hwe mabrabo mama meto me mame mama meto me papa na me hwe abrabo no munso a meni boafo se de bi manya boafo no meni boafo sa me hwe abrabo ya me bae me hwe dable me ba na me ba ha sa enne tie me ka kire obi se wo na odi a wo be ye moama nkrofo Jesus name if so ba ha ma botaye amen na nyame bo ni wiase no wa mo bibia by chance obo bibia ma botaye etisi ewrepu maami o sa wo beto papa o so ameto maami o se abusua no sika wo mo se sika ni mo nyame de oba ha ma botaye yes sir na sa wo nyame no obehwe se ne botaye bebem hallelujah amen na sa wo nyame no obehwe se de odo ba wiase ne bebem amen na tie me obonefo no betimi asore so obeku atia ye mu bi botaye eno ni ade obonefo no nadwuma ye oba se obewia no akum na wasei ba yesu ba so obema ye nkwa no ama ye mroso se ne be ya botaye onyame de man ebebem eno so ntina me so me ba so onyame difo be ka kira wo sei men hwe de obonefo no ye men tie de obonefo no kagu waso no na pim ko woni ma na botaye bi da wo so seble papa bi da wo so ye ye bebem amen bi wo ha be sore na be hunu nyame ani mo nyam kan ye bi be to so a so ye fire so name of Jesus be shiran san so Jesus name Amen. Amen. I want to aso. Every sabo taya nyame de oba wiase no. Obi timi say no. Obi ngu wani mu ase. Ngu wa bra wo mlanso. Jesus. So wo hama botaya. Obi timi nku. Obi timi fa wo nya duane ni. Ana obi timi nu mo moja. Every so wo shebreba. Na wo ye onipa botaya da wo so. And nyumle wo yesu ni mo. Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. Jesus name. Jesus. Amen. Nyame sankuntia sa to me. Ya bahama botaye. Na na me bedikira se. Nyame botaye ma SOMPA. Jesus. Ade mane mremo. Amen. Nyame botaye ma oh my God. Nyame mane mremo. Amen. Nyame botaye ma wa wo hweme. Jesus. Wa wo tie me. Jesus. Ade mane mremo. Amen. Yesu dimo. Amen. Karabo sana bala bala bala. Amen.
Hey, Carosa. Botaye bebemo. Jesus. Ahina na wiematu for. Na wiematu for honest yesu sorry. And then you let me wo be sorry. Jesus. Oh yesu demo. Amen. Say you wo be sorry. Me sorry. Na wiematu for ho. Na abayi dom wo ho. Nanso ebra ye di yesu ekoye no. O mantimi ankata yesu wo ne sorry so. Me me sanka biemo. Na wiematu for ho. Na mpanyinde ho. Na nsuo tumi ho. Na akom tumi ho. Nanso ebra yesu ne nansa so ye no. Yesu sorry free awufo mo. Enne me ba be ka kire obi se wo nansa so. Ne free na da yiko. Sorry. Amen. Sorry wo yedie. Amen. Sorry wo kese. Amen. Sorry wo ni monyam. Wo nansa so. Jesus name. Yesu demo. Adenti na wiemu atumfo ankata yesu so say man sorry. If you say botaye onyame de ne ba wiase no, obi timi kan hye fomo. Hallelujah. Obi timi ka obi hye fomo. And obi tie mi a tumi bia ntimi kan won hye fomo. So far as say ye di yesu call ye na de di kan yesu an sorry no. Na no nkire say yesu won sorry. E da to so mienu bae no. Na no nkire say yesu won sorry. Adofo no mo e da to so miensa bae. E ma yesu sorry. Wa bra na baidom ho. Abra na wonfin ho. Abra na nso tumi ho. Abra na kom tumi ho dia. E na nwumle ma me nikantu obi so say wa warrior no e be sorry. Amen. Jesus. Amen. Fi say nyame de oba ha mabotaye. Abe sorry. Na ye mu bi wo wa ye o ye da edi kan no. Enti obonefo na ka kire say wa wiewie ye. Ye mu bi wo ye wo ye da etosumie no. Obonefo na ka kire say ye sorry. But ye da etosumie say bi ba. Na nwumre ya na tumi nya ni Yesu Kristo ni pedua every awufuo ni mu no. Setimumu a e be Kenya mu ni pedua. And then you let me bomb fire. Onyame to me Kenya wa brabo. Kenya wa shabre. Kenya wa different. Yesu di. Amen. Botaya no en sorry. Amen. Yesu di. Ewo Yesu di mo. Timi biara. Sorry tia da me. Abotaye. Owo ma me. Na numre. Beto sa to me no. Ewo Yesu di mo. Efi na dai ko. Na me botaye. Na betina. Awa brabo mo. Amen. 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 For number in the phrase is here 05311770228. For number baby here Ghana for na 05311770228. Phrase is here near no mompaye. Sa number na so na betimi do offering ato so. So we see neka se and ne matese same so mo botaye. Me boss wa for say rade. Se wa mankofo bi botaye bia ba mu ma me so me botaye mrem. Jesus. And me support radio program ni TV program ni se. Se wa mankofo bi shebra ba mu a awrade minim se owura mfi me so kai me bi. And then ne mompaye wo sa gidie we wo. Na minim se nyame obeka ka se wo Yesu. E wo Yesu di mo. Ka se wo Yesu di mo. E wo Yesu di mo. Se bia biara. Asawetia. Na me botaye. O ma brabo. Na numre. Tate bia no. Eni gugu. Yesu di mo. Ka tali ka ibo salablani kaba. Ka baba ibo salablani kaba. Ke beliani ibo salablani kaba. Ka baba luani ibo salablani kaba. Ke beliani ibo salahani. Ka baba luani ibo sahani ibo saba. Ka baba luani ibo saba. Ke lika ibo salim hani ibo saba. Ka baba luani ibo saba. E salim anuani ibo saba. Ka baba luani ibo saba. E karim hani ibo saba. Ke beliata ibo saba. E urani ibo sahani adapa. Ke beliata ibo saba. Raka babali. E salim anuani ibo saba. E salim akori hani ibo saba. Raka baba luante be. E kabro kebe. Salim anuani ibo saba. Ke beliata ba. E se karim anuani ibo saba. Raka tori maluande be. E raka ba lebre kaba. E rabo kaba lebre debo saba. E rabo kaba leri mahandi. E kebeliata ba. Rani kone maluani bo saba. Reka talabro saba. Le sari mahandi. E raka babaliata bose. E sari maluani bo saba. E raka babaluata. E sari mahandi. E sari mahandi. E sari mahandi. Reka babaluani bose. E sabro kebe. E uri balabosa pa. E wo Yesu di mo. Botaye bia wo fie wa. Jesus. Aka memma. Kalabrande. Jesus. Obonefo ne botaye na edi hine. Efie bi wa komo ensa ne wo fie o. Efie bi wa wo komo a de ne memma ne do mo botaye ne o madaji wo wiase ye. Aye ma asama.
efie bi wo komo a emma ho fefo gu oba to bi akwa wa eti enye won fon so we ni we ya wo baako we ni we ya wo mienu akabo taye tie nyame de won ba wiase ahye na nanwumre busum to me bia Jesus sorry tia onyame bo taye wo ma name of Jesus amen amen eni kuku amen nanwumre tumi biara asori atia na me bo taye ale ba sasi so nanwumre mate for na miasemo se wona me bo taye eni na gina to ena be gina dia nanumre tumi biara asori o me so o yesu dimo asori atina me botaye nanumre eni kuku o yesu dimo kare malwani bo saba ka malwani bo sahande be kare babani bo saba ladi bo saba e kadi bo sahanda ba raka bebele bo saba e sari malwani be reka malwani bo sabrandi akaba reke veliataba e sabro ke veliata rande ko babadi bo saba aye ke telia sanime hande raka babaluata ba e seri mahandi bo saba e raka babale e sari mahande bo sa e raka babade e sari mahandi bo saba e kabro kabala di bo siata ba e sabre kele e sabro kadi bo saba aya ko valianta ba e sebre kadi bo sa auri manwani bo saba e kari bahani bo saba e kadi bo saba ale bredi o yeslimo o yeslimo timi biara asori e check me motaye eni kuku o yeslimo timi biara asori e sina me motaye o mo brabo e wo busanimo e wo fie ho sa tumi die no eni kuku e wo yeslimo timi biara en febade e otaya na me wo mame na sorry ekutia majima motaye oh ya wotaye nanumre sa tumi no yesu dimo eni kuku enfiase tumi biara asori atia na me motaya o mame kwanto ho nanumre sa tumi no enfiase oh yesu dimo kali brandi bo sapa Jesus ye wo fie ho no ekutia motaye no nanumre anya djuma bi amen asa anya djuma bi enya djuma bi oh yesu dimo Jesus na motaye biara o me fie eya kombo taye anu me botaye control nipa e obusuani ma e control ma control daje control sebre e obusuani ma sabotaye na en feva no en fiase amen kalibrandi kapa cheme sadia onyame wo botaye no ema ne ma no sa no obonefo no so wo botaye eni nti John 10:10 na ma yehunu obonefo ne botaye oba so bewia no say that is the purpose of the devil obon samson ne botaye nie and John 10:10 na samba yehunu yesu so botaye na yesu say media me ba say mu benya nkwa oh my God thank you Jesus media me ba say wajuma be koso media me ba say me bia wa wale program media me ba say me peje wa freedom to die no media me ba say me ma wo botaye bemo Jesus and then you may to me be a real Jesus name yesu dimo timi biara ayare botaye timi biara e bese kum na me botaye o ma me ani me botaye nanumre eni kuku yesu dimo timi biara enindie biara ahunfin biara e bese sorry e botaye o ma bravo ani me sabre nanumre ebe free biara en fiase kalibrandi kapa Jesus lebre keve and then you le botaye ne bebe amen awon fi wo fi o say Jesus to me be a wo fi o Jesus e sorry tia nipa Jesus e hanipa blabo Jesus and then you le hwiase amen Messia on fibia wo fi ho Jesus na ma obi abla bonko so
Jesus. 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 Amen. 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 Me obonefo no obotaye bi se obekum nipa bebre na tie me efie bi obi ntre 50 years obonefo ne nkrante wo ho ne botaye wo ho no efie bi wa obi hwe me wo TV so a be last year na won kuta sika no na o sika we be 5 billion na o kuta sika but na wo peba kokura wo hunu aye obonefo no dwumadie ba kwa wo die woni bibi enna me ka kire obi se sesika ni won sama etro bia wo bota ya nyame wo ma no ntimi ye yes sir na sere awurade no ma osika no onto wonsam sene be ya bota ya nyame de wo ma no bebem na ye wo mrante ni maba wa bebre a wo mu wani swade hu wo mu opepa senkombe bibi nanso omu ni ehu akade me sere awurade o hwe nyame ma osika bia ebebo ma onyame botaye eni wani swade hunu no ubetimi na obe kontem enti na ye dumi ohia tumi Jesus ya breki ohia kase ohia nya o chafanda amen yesu demo amen fisi onyame de botaye bi bai abaya baya Calibrando de bolsa thank you Lord thank you Jesus thank you Lord and no yesu demo hamaya baya calibrando kapa botaye biara efri abayifuo mu no Jesus Jesus me se botaye bi efri abayidom mu Jesus na ya to ama no Jesus na ye bona dane amen me se ye bona dane amen wo yesu dimo amen tie me botaye biara ya to ama wa ye se wo nkwa wale da Jesus and ye break amen me se na ye break amen wo yesu dimo amen botaye boni biara abayidom akwanhyiamu na ye meeting say wo ye ma mo bra Jesus na ye break amen se na ye break amen wo yesu dimo amen obonefo ne botaye apam biara woni wajanom wa sorry say woni woni betie animguase mu Jesus na ye break amen na ye youth fra amen yesu dimo amen se na nwumre oh awurade ma botaye and sorry entia obonefo ne botaye ewo yesu dimo Kele salima la se kabrande be rakaba bale le serima handimo sabre kaba rakaba balwante be le se kabrani mo saba ratali kadimo se e kerima hande mo saba rakebele salima hande rade bokaba alerima luani mo saba rekebelia tabo saba aurikebele salima handa rakaba bale aurima luande be saima Boliata, Arimeletebe, Sari Mahani Mosaba, Eurakala Babale, Ayakoboni Malwante, Sali Malwani Mote, Rakababale, Sali Mahani, Rata Babade, Le Cobrosaba, Ayeveliata, Ayadunimia, Auranimo Sebe, Sabroka, Anevonima, O Abrade, Maotimopa, Enamame, O Abrade, and Anumre, Timpobani Bala, Empawade, Eba sorry, Etamisabre, Timpobani Bala, Eba sorry, Efabaidomo, Eba sorry, Efia Fimo, and Anumre, Satimopano, yes to Demo, Enina, yes to Demo, Owotimopa, Abanefono, Abba Famaho, Wabra, Africa, yes to Demo, Ejantomo, yes to Demo, Evladie, Timpobani Bala. Ne fade ba yefo ne fate ma defo asusuo apamo e o metreso na numre awade wasapse onyame otimo po ene betina na numre e o yesu dimo e pampaya abanefo ne timo po enina ememo e o yesu dimo na numre timpobania e o mefie timpobania e fi papa e fi mame e fi abaifo na numre me declare enina awa wiemo enina awa kotomo enina awa bekasiemo ewo yesidimo na numre aba me bompaya me soja ego wale fono etim pamane so ewo yesidimo ayi biala ya chasia ne bomedi ya feme shabre ya sema babo na numre ajako na me jako me declare
Come oh, na meti mo po. Oh, mama me. Oh, mo soni mo. Oh, fie ho. E betina. E be mo. E wo Yesu di mo. Ana na umre. E bo ampa ya. Oh, awladie. Na o ti mo po. E no susu ye. Enina. Sorry. Entia. Abane fo no. E ti mo po. Na no umre. E wo Yesu di mo. E bo ampa ya. Abane fo ti mo po. E wo Yesu di mo. Eni kuko. E wo Yesu di mo. Anadi da somo. Yesu ye. Ya jire ye. Afame ho. De favor de. Yesu di mo. Eni kuko. Amen. Kala brandi de bossa. When you know the Maker's Chapel International. China by fireworks. Hallelujah. Amen. China onyame betiri ni se bia to bi so. Haya. The first and second service. Ultimate mixing. Never. Hallelujah. Amen. 8 to 10. 8 to 10. 10 to 12. 10 to 12. Yes, sir. Amen. Hallelujah. Jesus. Obi wo hwamia utie mia da bia wo hwe ya utie ye etobia mesi afori botre ugidie ade a wonji ni no wonfa ho nhyem ade a wonji ni so wonfa osika nhyem enti se wutimi nya gidie eso afori ebo afori a kire se wugi nyame din na nwumre se onyame bema wo botaye ene wo hyebra de ba wia se ebebem sa se wugi din ko ade a ebe ya adwuma sa enne mi bedi kire se onyame botaye bebe Jesus ewo Yesu de mo bibia la ye twa akom ene ye twa moja Jesus ene ye breke amen bibia la ye twa mponche ni nwan moja Jesus se ye be ye be se wa brabo Jesus ene ye bompa ye janto amen amen Jesus 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 amen amen Jesus 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 amen 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 Jesus Jesus oh my God Kalibrandi kapa Jesus and then we yesterday and backfire oh yes Jesus Jesus Monsieur Babiara Jesus what you are wali awopa Jesus so ma won wale Jesus 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 amen amen yes Jesus catch it obi say wo store ne botaye no Jesus onyame ebemna bem amen me be catch it obi say botaye nyame de oba wiase Jesus so be yesofo Jesus so be kwa wale Jesus amen obi tie mi onyame de oba wiase say obe sofu nipa hawo Jesus sa sam ne man sa MP botaye Jesus president botaye Jesus amen obi tie mi nyame de oba botaye say wo emma be na mo so awo Jesus 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 amen amen Jesus na be boa me abotaya what ba we say abemono oh awrade chi aboa for mame be kama me awrade o sabi awra I was on the tobeso favor sano tobeso tie be ya be botaye mo ewo Yesu di mo wa radia o ma faro efre elanumre ayi brother e was here frame ayi jumadie ashame sano lanumre Everybody, my young family. Ayi brother, I was a year dear. Enshia, a problem. Saprono, Emwe, Macantono, Aprono, Emwe. Oh, yes, Dima. Everybody, now what I am. I know Timopa. Oh, mammy. I was 23. Everybody, my name Ramo. Amen. Amen. Carabala, Kevavade, Cardi. Anything I may catch you say. Ye bebo
ye gusu aso bompa and na ye the better minute spend be fakos hallelujah amen nya breu ba fie ha se onyame mabuta ye bi mrem Jesus ke babala obi wa watra wanam acha dodo me se watra wanam acha dodo Jesus awurade mabuta ye mrem amen adeti na ese abrante wa wie school applications are what you bebrebe obi amfro and na nwumle botai na bebem amen and na me bom person nyame abofo a Jesus amen wo yesu de mo amen fi na comedy crash Jesus application awurade ma yam amen aduma na mie ma amen wo yesu de mo amen fi na comedy crash Jesus passport na da embassy wa Jesus awurade fa favor and toss amen yesu de mo amen kaya ba senka Joseph antu kwan ko beda ko save oman a yes ye ton obi wa ne hyebre e wa akwanto mo obi wa ne hyebre e wa adwuma bi mo obi obenya adwuma bi e ho na nyame nam so be pagya no obi wa se wo hye onipa bi wa brabo mo enne me be ka se Jesus amen o yesu de mo aya ka bo shada ba enti na me ka che o se Dabia ne da enipa mienu ene wo wa brabo mo wona ba se nyame nam won so empagya wa brabo yes sir ene wona ba se obebo wo fom ebra Samuel fa enwo a odi good David so ama David abaye ohene kese na Delilah nso e bo Samson fom me sere urade ma wo won ma aboafo ne wona be pagya wa brabo enno so nche wona ba se bebo wo fom amen na nyame ngu obi biala wo ba wa Jesus se obebo wo fom Jesus ngu nanim ase amen na nyame enyini mfiri wa brabo amen na nyame mpagya aboafo Jesus ene wona pagya sebe Jesus e wo wa brabo mo Jesus na obedru ntam amen e wo Yesu demo amen na nwumrai obi biala ba se obebo wo fom Jesus wo Yesu demo Jesus wo jantete ono ne ntam amen se nyame jantete ono ne amen e wo Yesu demo amen na nyame nyi aboafo ma Jesus e free na dai ko we be ye wa dance di amen fa number no ye fa 10 minutes ye koso abompaye ni asere urade se wo nyame e ma botaye mlemu amen na botaye nti na de wa fa won say ye no wo nyame wo botaye bi ma wontia eni nti na de wo nam nyina no wo nguye no wo nyame wo botaye bi ye se odo ye wa asase so se nyame emfa wo nye sa botaye na atibia bi ntimi nku na tibia bi nso ntimi nsɛ na tibia bi nso ntimi fa mafo efi se botaye na nyame de wo ba wiase no obonefo no ye den a esebem ye fa ye course no na ne fa phone no ne so seed no e won tentemala fa my intem ne enko na fa so fa ye offering to so na number na obeti ma fe na so be so seed esi so no 0531 177 028 0531 177 028 ofra sofo we che obebo mpaya ma o kwanso nko sa number we anso obe support program no seed offering anasa offering anka obetimi dia faso edin ne ajereje nyame hia so wo de offering faso na ne nyame akwa apan wo sa akwan we so nyame hia o kwanso echina nyame ya adom o chance ye super mega service super mega service church ni nyina e wo kronom Maker'S Chapel Int but kronom chirase ye two services every Sunday. First service starts at 8, about 10 near upon. Second service started 10, about 12 pepe near upon. But so you drew chronom U10 so chronom U10 so we so be as o the Maker'S Chapel International. A Praga or no taxis were Fruby say o the Maker'S Chapel International and I say soldier o corner. We dey catch the driver and say ube see what the Maker'S Junction. The Maker'S Junction. We use a billboard kama AC1 man. Apostle Jerry J. The picture that's so kama. Fire number ne to one more. Udru hon ma wo de si usipe number abet ma fa 0531 177 028 0531 177 028 fa be ba fa ne do be kwa asore won na nyame ma be bom ayi nyame aye na oni nyame di fo nso ahia onyame hye o kwan so ngoso me pa so number ne 0531 177 028 number we so seed esi so frɛ
na nyame di for bomb paya ma so for wecha o bomb paya kwan sonko so yo nti so hwe wo TV so radio so a number wo de benya e wo SOMPA no fa SOMPA number ne to dwa na nko SOMPA number ne 0551 931 931 and that's 0548 931 acha o fena nyame di for di nkoma me so lo TV set and also radio set no said e be ya obetim na di nkoma se be feedback onyame sha sa wo ye nsa powerful hallelujah hello amen hello Good evening. Good evening, sir. Me pacho me kase free abrifo FM Listowell it's you me pacho the pacho ni nyakupo itrao nyame na mo tuma ye yinsira papa na me pacho de sense baduma say mi tifie ni ya empire bo ade nyame a obɔ kwan to ba bia kwan ni na wo hyira ne mansa no adwuma so no na anwumre ɔmmɔ kwan ma wo na wɔtwe we ni bosumo nyame ma wadanse ni wo yesu dem amen nyame hyira wo listo god bless you powerful your number na ha 0551 931 0548 931 follow TV set and also radio set and said about feedback biamba hello yeah hello yeah hello Pacho yetio Papa, good evening. Ben. I say very please because a free pronoun. Peace, yetio. I say na mi sure pa. Any day be nyango pa small the brain. Nyango po sure pa. Wow. Nyame nhyira wo peace ye bom pa ye say urade nyame onko so anom na wo mmoa wo na wo mie kwan na wo Yesu dem amen. Hello. Pacho yetio. Wow. Na mi kira ne a ozo ediama magana ni na mi kira o ma na ni wow ni ni ya kata kala na ni kita o de ni wono ni kita na de kita ya tapi yang ni kita ama ni kita ya sasa kama na kita ni the bonfire say Awurade nyame onka nipa kura koma Bible so ohene akoma da nyame nsem enne da ya bonfire say nyame mie wadwuma pronoma na nyame ntim na koma na nyame nya wakoma so ade amen to ye bye hello Hello. Good evening. Yes, I don't know where. Why are you massa on Yaska? Yes. Now quite already. SOMPA FM. Now quite solid, dear Miss Sloppy, for whom yame. On the Bible say, Wunya Riasia Japadina National Crack for soon Nashisha Yamia in the Trenecane. Timisel Minya, send your woody what dance me who's a one class away. But name come home, never found my Yesu. What dance deal with your best and why? Mame mompire ma Awurade me bompire say bi kwan ma onua be me efi na dai kone ni mompo ni mpo no hunu wonsa ne utumi e wona brabo so Yesu dem amen. Hello free udin baby out here free achome de kwaku me free kuma se wow kwaku yetie o ba che de kwantu na mpese mo kan paibo mame ye bompa ye ma kwaku Awurade mo kwantu ba bia kwan ni ma
said you Yankopon pipe koko no ma Israel for nante no onyame empire wo pokoko mu ma na baby biale se wana monko dru wa kwantum nyame fa nko dru wo Yesu dem amen ensi we bye. Hello. Minya ba udini baby out here free. Minya ba udini baby out here free. Hello. Yeah, hello. Minya ba udini baby out here. Yeti o minya ba. Evelyn pacho yeti o. One night. Wow, found Satu Koto Jones and your mom pie mouth. And they casache numpa coqua, numpa hoodinim, Nyamian wording trim faso. Ewa Yesu demon, a radiso sumana seme kosayare. Christo Yesu a who dene na yare sent trim faumu. Ewa Yesu demon. Amen. Hello. Mini abadin baby akase free. I'm a pacho. They were to that very council. The master minister, because the Mesaka and the Spaniard had to say, and tell me, no work for the idea. Radinia work for mammy. Let us see me, but they started to make up. Amen. Ye bom pai we Yesu demo. Onyame ma waboafo. Jesus. Ewe Yesu demo. Amen. Emwa biele se ohia osunya mie oso fantom. Jesus. Ewurade nya obuafo. Name of Jesus. Ade biela udon sa sha se sunya me ma wo ade be. Eda no be wie. Ade bia se ba wo sem ye release ma. Amen. Ewe Yesu demo. Amen. 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 Hello. If I say a friend, I'll put you on the session for yes. If I tell you, I can't say by Nippon or say ending any of it, a veteran council, your friend on picket for the Kanka said last month. I said your friend was say this month ending by a friend on picket. Now, because you're only if you okay, they see any the Obina, a link in the mind by. Yo, friend of our Bomodia call if you don't say, why you go FM. But I yeah, bomb pie way Yesu demo, baby, or will be a Yankopo man in front. Nenya me ma uhuno. Amen. We Yesu demo. Amen. 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 Hello? Yes, I don't know now, so eh. Loko, no bomb fire, mammy. It's you. None of the far, Nammy, who should be a kick opera, a muddy. Wow, found out two trees on a umpire. We Yesu Christo demo. Jesus. Umpire. Jesus. A radin yankopon kosum we wani. Amen. To me be a area would die a son. Jesus. A radin me was soon wani. Amen. Fina de kunyame mesra wo die so. Amen. We Yesu demo. Amen. Amen. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Sampacho. Didn't baby I free. The friend me at free Kenya. Yo, in your tight you. I name from a Juma 7 Wow. Nyame be yam na bro so brata. Why? Ye mom pai. Erade Nyankopon wasam so na ma yentumi edidi ye. Wona wo hire onipa obi ntumi no me bom pai sema wo hira nko nwa ata so. Efi na ko na Juma sem ne sika sem. Erade mani mpagya wo Yesu diem. Amen. Amen. Yeah. Hello. Udini baby akase free. That's why your friend may appear this person now support now. I was it be at them part of prayer. Amen. Eh kuya nyame enno mo wate. Na won shira why.
Nyame pa kwe echine be shia wa sorry. Why? Hello. Pacho din baby akase free. I'm sure a good boy dey. Hey, good do. Let me show on your chest say where nada by an empire bolo. Wow. This is Yakopa Dumti. They the epic against Satan. A foot will be beyond my opa. You see our own say I can't be brother my brother. I am sure upon your chest. Amen. 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 Yo, bye bye. China. Hello. Hello. Pacho dini baby out here free. Pacho fem kwa bana pesa flachim. Pacho achim. Pacho. Yo ipacho etio. Pacho yumwe. Pesa mapompa ma meda na sensu bini ma veda. Ye break is out to me no yesu debo. And na ye declare with Jesus demon. Jesus. To be biara je sa pa no. Jesus. Se frɛ nsu ase. Jesus. Se frɛ busuam. Jesus. To me nyama pa ba wa brabo ma na no abeda sai. Amen. Fina kwa tuntwa. Amen. Fina kwa tuntwa. Amen. O yesu demo. Amen. Amen. Nyame ka on why. Amen. Come on. Yo bye. Hello. Hello. What your friend Mary, we got your free takwa. Wow, ye bompa ye. Awurade nyame mie kwan ma wo. Jesus. Awurade nyame ma wo nsa no adwuma nye nhira. Awurade nyankopɔn empagya wo nsa no adwuma. Jesus. Fine ko we Yesu dem. Amen. Amen. Nyame nhira wo. Hello. Nyame nhira wo. Hello. Hello, Papa. Good evening. Pacho say. Yesu adumo mpacho nso e. Pacho la diabo. Papa Pacho explain Isaac Mekasi achima bubutu let me kid onko. Wow. Isaac etio. O message now dia maya maki ni ade pa o ti bi share bi o ha. E bu awon ko so ya top lot ni obi da. Ana yen ti obi da. So me la diabo mi ti fi dia we mu. Pa ni e menyu ana ko so la diabo mi de mo ti ya nya no. Ano na mi dia ya be chia mo. Wow. Ya denyame ase. Amen. Onyame ne botaye owo ma enkoso amra musa na Isaac obeye kura ma na chen so na de wa ye kura su de wo wanim no edoso na mesere Awurade se o ma wadom ni nhira de wo wanim na Awurade be mo afedi so na wo be ya danse de wo fie wo se onyame timi fa nipa hira nipa e wo Yesu de mo amen amen amen. Hello. Udin baby out here free. Pacho yeti o. Pacho yeti. Me right to me TV and me. Let me go and TV. Me last week me friend can send me gallery. And now bomb me. Ya me azo. What me me boy. Wow. Powerful. By this time, the phone. Amen. Ye koswa kase se wadi adanse wo nyame nye de broso emaw. Enya yare sanko nyame nsam ye adwuma pono maw. O nyame ensa mesraw na botaye nyame de oba wiase Awurade ma ne mremu. Ewo Yesu demo. Amen. Amen. Yeah, that's it. Hello. Hello, Pacho. Good evening. Pacho, free Mendy, third district. Wow, yo, your bompa de one no busua wo ma okunu ohu nipa nyina hye Awurade nsa fi kwa wieye wonefo ne 2 minute na gina 2 enye kwase asem Awurade ma ne Bible ntom so na Awurade ma ne han kese ntom so na Awurade mpagya mo no mpagya mo duma na mo nya danse de mama busua wo Yesu dem amen me da se. Oh, hello. Your friend will clear me free bomber. Me akwa yetie o.
Mepacho, just one minute. Bible. A few crama, member. Remember, if I have walked for a boy or brother, now, but for my number, member. Unyamintia Bayamrewate. Jesus. Amen. Jesus. Name of Jesus. Amen. 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 0531 177 028 0531 177 028. Yeah, fire last 2 calls near the barrier. Hello. Hello. Udeni baby oti free ba need it. Wow, in your calculate you. Your bumpire mount, where yes, the Meradema worry some ye. Na free net day cons were Jumans Yaminton Shran Sunguso. Said to me be how a Jumaya dome, said to me be how a wally I dome. In Shramala so yes to demo, amen. Your fire call a chat on near their baby when they are church. Hello. Hello. But your dinner baby out here not here free. Hello. Sunyai. But you're in your way. But you may look at so let's not have good number to cry and the skeptic in my engineer. Your bumpire will yes to them send to Quabiela Wokono, a radimount couldn't dear womb. Now, Minya may can't actually say, we will be peer free moate. Men slow, a dear way and coon and sell. Na dear Yame Bayer no, a dear one num women, a bayer a dance dear. Na me bon person Yame bofo, empejao. And you won't friend to Quabia Mountain, we yes to demo. Amen. There be a reneti and Yamin Shroud. A bremo, ye better quay. Na number na, ubet me dear friend in free studio. I say, ye were a number, ubet me as a phrase, see our software 0531177028. Sa number corner sono, a kawakoma so beso boa. Now ya bomb pen ya GDA, neso boa for him, sebe yeshrama. Nyame aduma ochina super mega service. Super mega service. Super mega service. Nyame aduma ochina. Chronom baby bia free wo baby a. Onya du chronom a. U10 so obon se Pragia ho Texas wo me pa cho catch obi a se. O call the Maker'S Chapel International and I say Suja. O dia free bi. Kan nya 2 ya catch the do kono driver na say Pragia ride and say ubesi wo Maker'S Junction anase siye mepacho unya duru ho abun se billboard kese siwo Apostle Jerry the prophet of God out in nkan na nwebun so da so kama mepacho kache ne se ubesi wo ho usi wo ho no mo a ubetima frɛ number we 0531 177 028 0531 177 028 mepacho unya frɛ number we a eba be fa no do be ba asɔre fie eba jo se won pese obefre number ne so a busa se Maker'S Chapel International safuna ene bi kwesi school Hope City no just 3 minutes walk akra do beba akra do beba na mnim se nyame ya adom ochina unya tu na si the Maker'S Chapel International nyame be ya nwade bi ama de enwanwan ne se STF ne ahefo hye ne nso ne se the prophet of God ono na what this kind a design policy be say ono no o kanyame asan obompaye ma afro no obema sofo agina chire no nso abompaye ama afofro hallelujah amen me hu be da ono set pace no for others to follow enunti the make na say number na da so 0531 177 028 pancho send mobile money siso ka say udi we support nyame adwuma say nyame emwa say de be ya
ɛyɛ apostle jereje de bia obenya time ɛwɔ SOMPA FM SOMPA TV no waka nyame asa no no wabɔ mpae ne nkonua bi ɛda wo so no afiri wo so nyame yɛ adom ɔkyena bra na nyame di fo me di ahia mu ne de ahinta wo na asie no nyame bɛfa nso no adan na di akyerɛw nyame hyia bebre amen Yenina yetie SOMPA ya boy ya ba SOMPA ya boy